So, bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Ça fait me laisser mon qui entre la caille, dans la kitchen, dans le salon, dans le bureau, dans le travail. N'importe côté où il y avait une autre vidéo, tout neuf. So, je dis à moi, caille. Maman, je vais tenter de gagner encore. Bueno. What can I do? So, je dis à... Je vais dire vlog pour hier, mais moi, je vais là, je vais comprendre comment elle veut dire. And then, so qu'on a un bon petit bouillon. Un petit bouillon. Maman m'a fait pour 30 secondes. Pour me blender, pour me balayer, parce qu'on a c'est vrai, il criait que ça, on pas connaître, c'est tellement attaché à des tétés. Oh my goodness, il criait, qu'on a, il me fait venir, il prend lui, il aller dans notre chambre avec lui, forcer le bois là, forcer le bois. Puis le monde quand comment c'est petit mon Haïti. So qu'on a il vient sous moi, dit on si j'en vient billet tété. Et then font petit kembel tout petit, non pas de kembel mais so font petit kembel tout petit. Et then la gueule encore. But divinité prend 100 moi la brigade pour le côté. Divinité de voir me moi le connais là. And then on y a la même yeah. Ils font petit prend, ils font petit temps. Qui quand à changer tété encore. Tu fait ta fin oublier li boit une balle similaire avec là, li boit 3 ounces en seul coup. Vers 6 ounces, li boit 3 ounces en seul coup. And then après, il est temps, 2 heures encore. Là, je jouer le content, parce que le voyait mieux, non? Il est content, côté me fait, côté me fait des. And then, quand il y a la même, il vient sur le tété encore. Cool, il vient dormir. Il vient dormir, il voulait pour me battre, il criait, il parlait pour un bibon, il parlait pour nothing. Quand il y a la même, il criait, il est obligé pour me souquer, il camper avec me souquer, il ne pas battre, il me mettre de la sous moi. On m'a eu ça, moi, je ne vais pas battre, then il faut il dormit sur moi première fois bébé il tic pour dormir sur moi sans tête parce que si pour dormir c'est dans tête après toute bagaille il fâché il vient dans tête comme si t'étais assez consolation lol bueno je dis à plan moi c'est pour mes petites vidéos filmer vidéos and then ya que m'a fait visionner mon petit moi bueno hola mi gente cómo están buenos días estoy en Florida ahora lo que estaba diciendo es que mi mamá lo está, no sé cómo se dice eso en español, like cuando estoy quitándole mi teta y es difícil, so mi mamá lo cogió, lo puso, se fue a otro cuarto con él y también le dio la bouillie, ¿cómo es la bouillie en español? Sí, se me olvidó cómo se dice la bouillie en español. Cuando coges harina, pones azúcar, maicena, como la maicena es que lo hacen. A mí me gusta comer maicena. And then mi mamá se lo dio, le dio comida, le dio otras cosas. Y pasó como un día sin mí. Y se olvidó de mi teta. Pero anoche lo cogí como por una hora o 2 horas. Y se acordó de la teta otra vez. O sea, hasta antes, hasta le di un biberón de 3. Le hice un biberón con el polvo de similar de 6 onzas y él bebió 3 como en 5 minutos o menos o más, pero era muy rápido y él lo bebió y después de eso se acordó de mi teta otra vez y llora y cuando él llora muy pero muy fuerte y él llora y bueno, bien pongo bouillon Haití y él lloró mucho. Y después yo no le di la teta. Mira cómo tengo mi ropa. No le di la teta y lo hice dormir. Pero después vinieron mis hermanos y lo despertaron otra vez. Bueno. So yeah, good morning everybody. How are you guys doing today? Je suis appelé blanche because avec crème moi la figure non. So yes, I'm in Florida right now. And then I was saying that my mom is doing what is called in Haiti save repetitu. It's like when you take the child, like your mom take the child or somebody else take the child, and then
your child, and then they make them eat food, or they force them to eat food. My son will not even take formula. He only wants to be on my titties. So I was getting tired. When I got on my last month of pregnancy, I think I was 150 pounds. I think right now I am 123 pounds or 124. So don't for me be like, oh, pity, blah blah blah. Oh, so again, it's papa so. Pero mi hijo está, like, petitement le tetem 24/7, and then tired and fatigué. And now my petite vidéo every day, like, yeah, I'm tellement fatigué, je vais expliquer que je suis fatigué. Parce que ma dormi à 4h du matin pour me dire que fini cette vidéo, l'embile Florida, j'entre dans le créole. So my mom is taking care of that so he can eat. So made him bouillon, Haitian bouillon. So my mom made him Haitian bouillon. He didn't see me for like a day, for the entire day. He saw me, but I didn't hold him. And then yesterday, I held him just probably for 2 hours. At first, he forgot about my titties. But after, like, he forgot about my titties, I even fed him formula, Similac formula. And then he drank 3 ounces. He drank 3 ounces. But after probably an hour later, he was sleepy, so he wanted to be on my titties so he can sleep. And I didn't give it to him, so he was crying and crying and crying and crying and crying and crying. Oh my goodness! And he cries really loud. And so I heard him, and then I made him sleep without my titties, which was a surprise for me because I thought I could not do that. And then he sleeps, and then my brothers came and they wake him up again. Bueno, now I'm gonna eat my bouillon. 7:50 in the morning. 7:50 am. Son las 7:50 de la mañana. La plena Florida. Está lloviendo. It's raining. Bueno. Quédate ahí.
En vidéo, on va pas me compter. Pas quoi les papa? France second, congratulations. Wow, good job. Hmm? Yeah? Banyo? Second? Se kou sote la? Aven pou an. Moun yo pa mèm konen mèm. Le ba memory card sa. Cherche tout la yo. Baka memory card la. Yon si tabla m just voye l sou li ya. Nya like carton sa te barel. And then, the memory card la dem resira le carton ta la men jeli la. Resira miyo la. An ti la ka we, kon baka we mèm. Ya la ti ba di card. So si lo que estaba diciendo es que se me perdió la tarjeta que tiene todas mis informaciones para editar el video. So yes, I took the memory card and I threw it on the table. And then the memory card went all the way. It got lost. So I was looking for it on the table. I could not find it. And then I was looking for it everywhere. I looked on everything I look. And then it was about 3 hours ago. I was like, let me look behind this carton. I kind of looked yesterday, but I didn't really take it down. So when I took it down, the memory card wasn't there. Oh, I was so happy. Oh, I thought my videos were lost because I have a lot of stuff on this memory card. Okay, friends. This is how you eat it. Ayabule. No, no es así, es así. Imagina, é mulher, suas